Erno Alpha Oumar Seydi Touré machallah tigi haalɗo haalata waɗi fayida tawi kadi tuguniɗa kadi ko e ñemtinirgal meɗen nelaɗo sallah sallam machallah yo gen yoɓ moƴƴere a weltanama no fewi kadi rendo ngo fo weltanama ha toon to Gabo Wuddu Leydi en camini hono denɗi meɗen wiyete ko Demba Thilel Ba gorko mo Agname Yeraɓe caminon ɗon Souleymany Hamady Ba en camminiɓe kamɓe kala e kuuɓal mbiɓe nden ko Allah kisamu yon mabɓe no hannirta ni kono kadi Abou Denguel Diallo gorko mo Sinthiou Mbal eɓe ketti en kamɓe fof ɓe camminama toon to Gabo Wuddu Leydi garten e ɓoggol he e caggal keɗɗen ceerno Alpha jettoɗemo jarɗemo no hannirta ni en jettoto kadi goto kadi e sokhnaɓe no hannirta ni sokhna Jorel Seydi Sarr jaam Allah ñalema jaam ñallema mbaɗa ñalle jaam Seydi Sarr jaam ñallude ñalluɗon yettere gene ko jaam ɓolo woni ga ko salminde juurat tan e weltanade sernaɓe kadi en kettima émission o waɗi fayida machallah jarama kadi hande kadi yewtere nde kadi ko yewtere wonde fayida machallah nde wonnoon kadi ko yewtere fonde yewtede firti fayida o ko wonde han kadi mataw rewɓe ene ñoƴƴano tan ene kaɗa yiide bowal ndeke wonko sariya haali hen ko ganduɗa ne fonno hebde gueɗal ko ɗum ɗon woni fayida o walla kañum kam ko holɗum ɗon no jirɗa ɗon kay ko fayida no fewi min kam souvent wonnoon komi koye nder réseau ji ɗi eywa tan somi yii rewɓe ne mbaɗe won gueɗe han min affaire woni Moussa kam par ce que c'est pourquoi debbo Allah ne rokki ɗum droit mum ha timmi ko wiyeteɗo joni parité ko joni par ce que ɓuuri wonde koye nder diine l'islam donc sa ƴeewi joni façon fof no debbo teddinirte no yurmirte no nafirte ene foftinirte fof nana e nder diine l'islam meɗen eyi ko ɓuuri hen noon kam min kam musde kam seetan ko wonande won sernaɓe wonɓe ponmi wiide eywa souvent soɓe kaala yo ɓuur artude kadi e rewɓe kadi ha wawa kadi ɓeydade jogade yurmede e toujours pour wawde heddade e nder dewle mumen eywa to batte ɓuuri wawde abbira tan ko debbo gonga sariya wi ko yo debbo ɗofta joom galle muɗum kono kadi yoɓe kollu kadi debbo kadi ndeysan Allah ne rokki ɗum nema e nder dewgal mum yo ɓuuri kadi wawde tindande min on banggue kono ko ɓuuri hen hewde ɓe jaara tan ko hulɓinde nde mi anda sa fami jimi wiide no woodi eyi ko hulɓinde nde tan voilà saaha joni a yiya neɗɗo ni ene muña ko gandanɗa hoorema ala fof ko yaadi e diine ga hay nokku ko mbaɗa sikki beelamma debbo e nder dewgal wonko jibinta ko heewi to batte gondigal mum e joom galle mum kadi wonko jibinta ko heewi e nder ɓesgu muɗum par ce que ma debbo welto ɓernde deeƴa no fof wawa dañede e nder hen ko noon walla wona noon tigui jagguɗon voilà sen ƴeewi noon ko ɓuuri hen hewde ene ɗeɓa ngakkude ne feewi mi anda noon ɓe kula ko haade rewɓe murtude ha ɓurta sa andi droit ma e nder diine l'islam o han no wayni han sa renaki han kadi no wawi yettoreɓe so e jaajaɓeɓe belsido seeɗa kono dewgal kam souvent ko ɓeydade tan wonande debbo ne feewi kadi ko ndenta debbo e banggueji ɗi foof kadi ko hunde wande fayida e nder ɓesgu kadi ko hunde no ganduɗa ene gokko déjà ne waɗi portage debbo dal banggueji foof donc sa wiyama ka desaɗo tan hankkadi gasino wayi wade foof tan koye aɗa heewi hisde won banggueji kewɗi donc ɗum tan déjà ko hunde wonde nema ala ko haali noon déjà diine islam hokki debbo martaba ne feewi donc mbaɗa wasio han toujours rewɓe worɓe kadi yo ɓeydo tinnade yo ɓeydo jogade kadi yurmede e rewɓe no feewi e banggueji ɗi foof surtout kadi o memiɗo joni ko fati e gonka galleji debbo yiiɗa jooɗade tan famille aji kala ɗum jooɗat tan ha yoora ɗum nene kadi il faut jurnirɗen par ce que tawi ɗum mbiye ɗen kaala haala diine men il faut kadi ɓeyɗen kadi jogade yurmede surtout kadi bane gorko walla ɓiye walla ko nandi hen yi debbo yiiɗi ɗum addi ɗum e galle donc sa ƴeewi ɗo joni hay gonka meɗen tan ko ballodiral donc ɗo joni goppaɗo yumma ko kañum jogotowo foof mum ko kañum heede yumma donc on ala ko mbawɗa yebdi ɗum so wona teddinde ɗum kadi onon kadi mo debbo adda wonde e momɓe kadi koɗɗon kadi ko teddinde ɗum par ce que so tawi wonti joni ka luunoɗo on debbo joni yo ar wondema yumma hay so sen dokki yeeru joni ko wayno ko wiyete ko joni neɗɗo mo gollinta waɗi kanko eruji ɗi won pehe maɗa aɗa yoɓa ɗum kono debbo joni hankkadi ɗon hankkadi ala jobdi ko tanka dewgal ngal ne ɗon tan kañum kam subaka fof tampani ha ɓay eyi donc mbaɗa sikki on ene kadi so hokkede subaka fof yurmede ɓennede kadi muñal gonga
eywa ko wona ɗum kadi aussi kadi ko oɗo haaliɗo joni ko pour affaire ƴeewoɓe kayitaji pour affaire sukaɓe pour ɓiɓɓe jibina après dañira kayitaji min kam leydi ndi mi yi ɗum ko ɓooyi kono enen noon kam banggue men o no wawi taw ko joni yetti ɗum eyyi banggue men o enen no wawi taw ko joni yetti ko ɗum kam mi yi hen goto wona e leƴƴi men ɗi kam koye leƴƴi ñahuji ɗi mais kono kanko nationalité kono kala debbo jaɓɗo so ari on wawi wallude ɗum e kayitaji après o déclare wonde ɓiɗɗo kanko jibino walla ɗum ha heeɓa kayitaji yoɓamo kalis so 7 000 euros so 8 000 euros so 9 000 euros kamɓe gandi ɗoɓe kawri kono kanko ɗum woni projet makko eyyi ɗum kanko ko ɓooyi yimɓe men ɓe noon ne wawi kañumen kadi tawa naati kadi e ngallon damal walla jiisi kadi on politique en tout cas min kam mi yonnani ɗum to mi yonnani ɗum to batte diine meɗen machallah min kam mbiyami hanko neɗɗo tan ka naati nadde nde ɓuuri tidde ko heddi ko woni arsike ma ko wo fof kala ko Allah ɓehanma e aduna ma a heɓat par ce que no gara hande a tinani a miijonoyi eyyi donc hokkede fittande ɓuuri tidde e muñal donc ɗum waɗi arsike maɗa souvent min kam mbiyami ko debbo bawɗo wonde fof e aduna ma woto heppan arsike ma donc ko hokkede fittande ɓuuri tidde donc souvent tan ko jogo courage jogoɗa muñal donc sa muñi a ɗum nini tan Allah tawi heɓat voilà donc kadi debbo kadi ɗo e leydi ndi kam surtout leydi wurani won leydi France ni ɓurde nandude seeɗa mi yiyani hen kadi aussi debbo kam ko juuti ko fof battande a heɓat kayitaji ɗi tan kala ɓesne leydi ndi e ɗiɗi ɓen kadi ɓe kewani woppude debbo hannene torka ha yetto won certain nokku ala eyi donc noon ɗum waɗi muñal muɗum kam ne wawi wade fof ne seɓori ko muusi ko fof tan kam ma saha ar taw kadi aɗa yaadi kadi e wiilu joome kadi ɓuri ɗum ninde dal ngam mi yiyandam ɗum fitomi wonande won rewɓe won e wotoɓe jawu heppude arsigueji mabɓe e on côté eyi ko wona ɗum ko aussi ko weltata tan toɓɓere nde ne waɗi fayida ha woni gonga kadi banggueji ɗi fof kadi debbo e gorko kam suudu ne faadi ko muñal tan foti wonde hen kadi e yidde so yidde woni ɗon tan muñal e kaldigal surtout ko wiye kaldigal ko eyi toujours kam ko fotani mo woni kinade wiide yewtitta e debbo muɗum eyi debbo ne kadi fotani wiide yewtitta aussi joom suudu mum donc ɗum tan woni foti wonde yidde dal so sen jindiri kam ko heewi nan ɗon pittali nan ɗon yidde nan ɗon foof nan ɗon donc neɗɗo kam min yiyandam fof hani dañde sihla ha ɓuura debbo mum walla ha ɓuura joom galle muɗum machallah voilà ko heddi ko noon on beltanama kadi yafuya dabbama so tawi perguitte mbaɗi e haala wallahi a jarama sek ko inde makko jejjinnomo joni jeenam sali o salmina a jarama a jarama wallahi machallah a jarama sohna Jurel Seydi Sarr ko mbiɗa weltima ko gonga weltima saabu feeñe sawtowol maɗa kono kadi e nder haalande maɗa mbiɗa woto neɗɗo heppu tigui arsuko muɗum e fulɓe ne mbiyamo heppi muudo muɗum ɓeeta memlo ɗum ne kadi ko haalande kadi wonde fayida yo gene yooɓe moƴƴere e natande maɗa kadi hewde fayida ganduɗa wonko ciftinɗa ɗo wonko tindinɗa ɗo won kadi ko cembinɗa ɗo yo gene yooɓe moƴƴere ɗum noon golle men joɗɗi peewi waktuji 16 payi hojomaji 32 waktuji 17 tengu jiɗɗen ko waynodirde e rendo ngo jalten ɓoggol ngol haalis ni mbawen ɗaccude hono ceernajo fofto ceerno hono Yahya Seydou Mbaye a hettima ɓeydi ɗi ɓeɗo ko ɓeyduɓe ceerno Alpha e sohna Jorel ko ɓeyduɓe ɓeydi mabɓe ɗi holko ɓeydanma to banggue tigui ummande joguinoɗa adan e faade nder nde ɗo henne yewtere ha tigui mbawa ɓeydude hen kadi hunde ko waɗi fayida garten kadi e lamde he ko adina mbaydirten ɓe jarama sohna ɗum fof ɓe jarama Alpha Touré kadi ɗum waɗi fayida jarama sohnaɓe o kadi machallah yawa ko haali ko fof rewi lawol kadi ko hunde teskande yo Allah par ce que dewgal no wirni tan siftinde dewgal ko haali nder haala ka dewgal hunde fof heɓete koye beelam wallahi so tawi debbo o a wi a weltintama a wi aɗa jiɗɗa dañde ko moƴƴi ɗum ɗon nana wayno ko jiɗɗa ko hunde impossible alay sago ma mbaɗamo e condition o beltodiron nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam omo ficcanno e rewɓe makko omo jaago omo waɗa gaajaade hakkunde maɓɓe gadden heen ɗo tan Aïcha yo weli Allah woni e makko o wino kanko o meeɗino nande ayo wol umminoɓe hedde Éthiopie to on to Habasha to nder Yaman to wonno ɓe ngari nder e ñalawma Ashura wonno ñalawma Haran eɓe piƴe to Madina to Munawwara
joni noon nelaaɗo anndi Aïcha ene yiɗi yeeɓoyde ene aɗa wima atahibbina an tara lu'abahu mbele aɗa yiɗi yiide koye pijirta ko o wi eye mbiɗa yiɗi kay ama rasulullahi sallallahu alih wa sallam baynal babayn nelaaɗo yehi nayimo haa e damal hakkunde to dammuɗe hakkunde ɗiɗi damal len toon hakkunde dammuɗe ɗiɗi o dari o naataani o waɗa a kaffahu alal bab o waɗi junngo makko e damal ngal wetti junngo makko o waɗa a to zikni ala yadihi o waɗi kanko junngo aywa tiine makko o fawi ɗum e junngo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo makko les hunuko makko fawi ɗon nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam e junngo makko o wi omo ndaara wa ja'alu yal'abuna wa anzur o wi ɓeen ene pijo omo ndaara nde kan nelaaɗo hoore nayimo pour o yeeɓoyde toon o wiimo ɗo gondi ɗon o dari ɗon haa juuti o wi a yoni hankadi o wi mi yoni ɓe gari ɓe poti galle ɗum ɗon kaaɗo haalaka ko hadis hasan akhrajahu tirmidhi ɗum ɗo waɗi hakkunde nelaaɗo e Aïcha ɗum ɗo hollirta tan almudaaba wal mizah fijodirde e wadde gaajaade hakkunde ma e joom suudu ma ene yiɗa kono wona sa woni e galle tan ka malayka hay goto ɗoƴƴata ɗum ɗo wona sunna nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo waddini Aïcha ɗum ɗo noon hollirta ndeke gorko o ene haani jippinde daraja jogino sahaaji wawa yaajude joom suudu o so tawi ko watta ko bonani ɗum ɗo ari e yiyama e sunna nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko heddi hen geɗe gonngel ngel ko wi ko hunde ko dañete koye beelam waaji goto ari e nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mbiɗo Usman kanko o wiyete Abdoullahi hadis o ko Abdoullahi ibn al-As min nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi ya Abdallah o wi alam ukhbir annaka tasubu nahara wa taqum bil layl waaji goto ene kañum ñalawma o ñalano ko hoorde jamma o wala tumti joni noon o wiyata kanko ko watta ko hay goto ma waɗani hono ɗum ɗon presque o waɗatno ko on debal Allah makko ni ɗi forde nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko yiɗi wiide kono holko nelaaɗo wi la tafal nelaaɗo wimo sum wa aftir ya hoor kono ya taj qum mo nam ya jamma o ya wujji hen darde kono ya ɗano hen kadi fa inna li jasadaka alayka haqqan o wi ɓanduma ene jogii haqqe e ma ene yiɗi ɗoygol wa inna li aynayka alayka haqqan ɓanduma ene jogii haqqe e ma wa inna li aynayka alayka haqqan gite ma ɗe ene jogii ma haqqe wa inna li zawjaka alayka haqqan joom suudu ma kadi ene jogii ma haqqe ndeke huude hen fof ya hokku ɗum haqqe ɗum ha tindi ndeke ko hunde yiɗande wollo biyeteɗo Usman bun Maz'un kankone jom suudu makko ena fuɗotono ena waɗa ɓuranteedi sahaaji noon ari e Aïcha yimo kanko o waɗani fuɗɗi o waɗani ɓuranteedi wima ko adma wadde ɗum o wiya min joom gallam yiɗa ko rewɓe jiɗi ko worɓe jiɗi ko mana ça veut dire o wi ko gorko o haajum ala e debbo kañum ko dewe Allah tan o woyti ɗum Aïcha haalde nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam o nelaaɗo noon noddimo haalnimo kaaɗo haala o wimo joni alay sago saɗa diine o mbeeɗa ko ya hoore ya taj ya ɗaano ya daro jamma o ya ɗaano hen ɓanndu ma ene jogii ma haqqe gite ma ene jogii ma haqqe musidɗo ma ene jogii ma haqqe ndeke noon l'islam ayi woppani debbo o caggal on bange ndeke noon dariɗo biiɗo min komi korowo tan walla komi juulowo tan fe ala haaji on suuɗam ɗum noɗo sikkoye dewal Allah woni o woppi sunna nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ndeke noon holdirde ndeke noon wondude e galle aywa ha wela no sohna Sar wini mana fof koye beelama heɓate aywa debbo o ya weltinmo beltinama goɗo fof daña beelama galle o daña beelama hen kadi ɓesgu moƴƴel hen moƴƴere yakkata ɗum ɗo woni gondigu hakkude debbo e gorko nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wino hol ɓurɗo moƴƴude e mon e hadis ɓurɗo moƴƴude yimɓe ɓe jikku wa aldafuhum bi ahlihi
nelaɗo sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqan o wi ɓurɗo moƴƴude yimɓe ɓe woni ɓurɗo moƴƴude jikku o wi ɓurɗo moƴƴude kadi e suɗɗi mum on kadi ɓuri moƴƴude nelaɗo wi min ɓurno on moƴƴude suɗɗi ba ndeke noon gorko ɓurɗo moƴƴude ɓurɗo newade e suɗɗi mum ɓurɗo moƴƴude suɗɗi mum on ɓuri moƴƴude ko nelaɗo haali ndeke noon ɗum ɗo tawa koye sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko wiyete wadde wuccade joom suudu mum e gueɗe fof ko hunde tawade e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wino ene moƴƴi goto fof wucco goɗɗo ɗum ɗo fof koye sunna tawa ay ndeke noon wona tubakoɓe gaddi ɗum nelaɗo jangini en no goto fof waɗa wondirte e joom suudu mum wonno ha beelamma heeɓo e galle he ha newuya heeɓo e galle he ɗum woni ko addata jaam e kadi yo andu goto e mon fof ma namde jaam gorko o ma namde no wondirɗo e galle mum kullukum ra'in kullukum mas'ulun ra'i gorko debbo o namde no wondirɗo jaam galle makko gorko o mo namde no wondirɗo joom suudu makko gondigal ngal mum namde yo waɗa moƴƴere yo neeɓe yo holtinde yo wat kala ko wawi kala kene waɗa beelama e galle he yo hol ɗum ɗo woni ko l'islam haali hen min tima noon naade machallah Allah tan ko president hadith o do istawsu bin nisa'i khayran fa innahunna indakum la yamlikna illa anfusihinna shay'an wa inma akhassumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah o wi wasimu rew khutba la ala sakati halde wasimu rewbe wote yettunde rewbe wona ay caaxaan koy dewgal bi amanatillah koy hoolare Allah anen tenge mbaɗa fof mbaɗa ande keɓɗa o wi kadi on farjiji maɓɓe ɗi kefti ɗum koye inde Allah ndeke fof koye inde Allah koye dewal Allah ɗum noon on mbasimo on rewɓe yon gondon e maɓɓe gonnigal moƴƴal wiya ɗum noon goto hen fof ma waɗa haqqe muɗum nde gonnigal ngal moƴƴa debbo waɗa haqqe mum ha timti on kadi waɗa haqqe ma timti ɗum tan mbawaten machallah jarama ceerno Yahya Seydi Mbaye jarama kadi hettiyankoɓe men no hannirta ni musidɗo goto wiye Demba Kane to nodde en toon noon mi anda hol toon ko en tijani tafsirta amen hawnaki taw en gandi toon ko plus 212 ko nodden kankone kadi ko hettiyanke en to toon to hello Facebook saminama jurama ɗum noon Demba Kane saminama to gonɗa to mi anda noon no oɗo indicatif saminama jurama den kalle maɗa e ceerno Yahya Seydi Mbaye en camini kadi sohna Coumba Kunjo ko joni abbi en debbo mañum Goli Sare o salminama kadi o jurama joni en cifnat rendo ngo wonande abbiɓe en e ɓoggol ngol abbiɓe en toon to hello Facebook abbiɓe en toon to hono kaalirɗe ɗe kamɓe foof ɓe jettaɓe jarama jiiɗo ceerno Aliou Ba tan kolar saminama jurama oɗon noon kam ko kañum kam ko bawaɗo ceerno Aliou kam ene ɗofti tigui tigui wiyete ko o kam lawƴi ene fitta waɗa foof machallah ɗum noon ko weltare e bandiraɓe kadi mbiyenɓe kadi kala joguiɗo kadi konngol bisimilla muɗum toon to banimen debbo hono Aissata Sy debbo mo Garli so tawi yero Garli ina ɗon aɗa wawi tigui tigui rokkude en yero Garli wi o yiiɗa nadde saaha e saaha fof kono mo jogo caɗele no natiri ɗum noon so tawi mo heeɓi hayso siñcen mbaɗɗa en to WhatsApp ga wawi nadde walla gutton micro moɗon joni yewtere men koko woɗɗoyi kala joguiɗo hen konngol tan bisimilla muɗum ko 00 ko ɗon dartinten salminama Abdoulwahab Kane Diaré Sall Seydi Sall ñaginoma konngol de kono ma konngol yettani ɗon ngol suwa yettade a waɗi ko yaawi ko bisimilla eyi ko salminde e juurade e ñagade Allah moƴƴere ñagade yafuya jan kalle kadi en calmini ceerno Yaya Mbaye yewtere Battam Lamire nde kettiɗen gila fuɗɗi ha heɓaɗo ndeke noon alhamdulillahi machallah tabarikallah kadi beelema waɗi en ngaɗo beñe ngam ko haali ɗo ko hakkunde gorko e debbo fodde mumen goten kala ne foti tottude goɗɗo fodde mum ha timma tawa kadi ƴeftani fodde goɗɗo ndeke noon machallah kadi nanama famama kadi minen rewɓe min nani min kadi jaaɓi kadi onon e worɓe kadi nomin jaɓiri ni ko noon jaɓirɗon ndeke noon machallah tabarikallah ko yettude tan e jaarde e wiide yewtere nde ko yewtere Battam Lamire e beelama kadi dañama hen machallah gandal kadi dañama hen cuusal dañama hen ɗum noon yo Allah rokku en tan wadde ko mbiɗen ko tawa koye dow sariya machallah tabarikallah jarama Seydi Kane jarama Seydi Mbaye
a jaram seydi Sall nden kalle maɗa ko namdal men mbiɗen ko fonde wonde hakkunde debbo e gorko holno gorko foti tigi tigi nangirde debbo no haaliti ni e kadi debbo kadi foti nangirde gorko no haalita kalten noon koto banggue resodirɓe kadi ɗon kadi yimɓe paama ɗum koto banggue resodirɓe e nanga debbo tan ndesa ɗum tan nanga ɗum tan no kutorgal e nder galle ni e fofof tan halfa debbo dañata jaam no jorel winani ni e gona e galle aɗa foti ganduɗa hoore maɗa nemade e nder dewgal maɗa e kono ko suulu tan wonata ɗon beele ɗum ɗon ganduɗa hoore maɗa e ko noon foti wonde eey walla ala ko ɗum woni namdal ngal kono kadi anne kadi an gorko o kadi annene beele ko noon tan poɗɗa wadde ɓurani wonde gadi sa addi debbo a itti ɗum galle bam gorko itti ɗum galle bamum addi debbo e nder galle mum amo foti jaggude debbo jaggal moƴƴal jaggal kadi jongal kadi o wasa tan hiiɗade debbo e nder galle gati deftan e ruttude ɓattinde ala wona ɗum tan foti wonde ɗon kala fodde mum ala foti tottude ɗum ha timma beelema kadi wona ɗon yidde kadi wona ɗon e goten kala so andi goɗɗo no yiɗiri ɗum ni tan tottan goɗɗo fodde mum seydi kan jaram joni noon ko noon tigui e weltanama no feewi sokhna Diarry Seydi Sall e ceerno Yahya Mbaye ko adi nde lamdal gongal arata bandiraɓe kala jiɗɗo namdade noon yo yawno guila 5 heures yonani wonno ko ɗon gacciten ceerno mbawen tigui tigui faade tigui gueɗe goɗɗe e namdal meɗen en kaali joni e debbo no foti hebde gueɗal mum galle ha timma gorko rokka ɗum gueɗal mum ha timma e debbo ne kadi rokka kadi gorko gueɗal mum kadi ha timma taw wona tan jiiɗa debbo ne ina jala foof tan hono ina moosa mosoji tan baɗɗi fayida foof tan e tawi gandanɗa hoore maɗa konde gorko wirni so gorko fandima tan o heewi ko artirde yeeso makko e omo hawani gorko o yeeso gandanɗa hoore maɗa lamgo e mosoji ɗi kono kadi gorko o kadi ina heewi wonde mbarodi e nder galle he so yalti tan gandanɗa hoore maɗa o wona newaniɗo e heddiɓe ɗum wona ko foti wonde ceerno arti hen joni ceerno gartaten tigui tigui koye ɓesgu dañagu e nder dewgal ngu e gunɗon ɓesgu hen saaha e ko gorko o tan fawata hen takkere muɗum mo yiiɗi gandanɗa hoto yiɗiri ɓiɗɗo o ni ko yiiɗi yo janggu ko ɗum tan janggata ko yiiɗi yo liggo ɗum tan liggoto ko yiiɗi ganduɗa hoore maɗa yo res ko on tan resata mo yiiɗi kadi yo res ɗum ko on tan resata ɓiyum beele gandanɗa hoore maɗa gorko ne tan ina jogui tan ngal ɗon tan coptal ngal ɗen ɗon doole tan kañum tan halfirta hon noon tawa yumma o kadi ala hen kadi gueɗal kadi e ɓiɗɗo o mbeɗɗone kadi holko sariya haal ɗon eyi ceerno Abdoulahab Kane beltima kalɗa ko mbayi yewtere nde waɗi fayida ay sohnajo kadi kalde joni o kadi nam waɗi fayida yalla yo moƴƴere amin kañum gueɗe ɗe ko ballodiral tan woni debbo e gorko fof tan ene jogui hen ko foti wadde debbo ene jogui haqqe gorko ene jogui haqqe goto fof noon so en majjani haqqe mum so tawi waɗi haqqe makko tan ha timmi han kadi ne galle o ko jaam tan wonata hen en kaali on laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓurɗo moƴƴude yimɓeɓe liwanagal no ɓurɗo moƴƴude jikku e galle mum ɗum tan gayi holliri ndekka nelaɗo o jangguini lekki wondude e galle ma taw jikku moƴƴo yiɗa ɓurɗo moƴƴude yimɓeɓe liwanagal no ɓurɗo moƴƴude jikku e galle muɗum o wino min nelaɗo ɓuuri on moƴƴude gondigo e gallam noon ñembuɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wolko hani wadde taw wona ƴettoje wona dukoñene fof debbo so ari e galle aywa ko onon fof tan il faut jewtuɗo sukaɓe kadi onon ndendi so kaari wi ene yiɗi wi kaari ana ƴeewon yewtide ha dañon solution onon yiiɗi hen sago onon jiiɗi hen sago taw ko yiɗi ko kay ko moƴƴi wonani aywa onon kaani hokkude hen miijo aywa amma mboko foti resde ɗum wona baaba wona yumma onon ndendi hen on ndendi hen sago oɗon mbawi yettide hen ɓiɗɗo one kañum ne jewtiɗon e makko aywa ƴeewon solution holko ɓuri moƴƴude mbaɗon gasi kono noon l'islam kañum wi on tan yo won kawral hakku ashiruhunna bil ma'ruf e yon gondu e rewɓe gondiram gondigal moƴƴa ma'ruf noon so wiyama waɗi ko moƴƴi waɗi ko yoɗɗi aywa konngudi e gollal e kala kene moƴƴina galle o
ko heddi ko noon ko wadde mushawara ko bisdon miijoji aduna ko adde miijo makko gadda miijo ma ƴeewon miijo ɓurɗo moƴƴude mbaɗon l'islam ɗum woppitta on haɓne moɗon ko mbiɗen e gorko ko ɗum waɗi debbo o kadi kañum mel aljanna makko aywa wiya ko yo ɗofto joom galle makko so ɗoftima joom galle makko caggal nde waɗi farillaji makko ɗum tan ena hokka mo aljanna aywa Allah yamirani nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi somo yamiranno e hadis mo ganduɗa ko sahih وما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه وي كانكو نلادو وي سما يميرانو غوتو en sujjana goto mo yewiranno debbo sujjana joom galle makko anani sabu responsabilité mawɗo mo rokka o ay ndeke noon hay goto sujjanta goɗɗo ko wona Allah wi samo yamiranno goto sujjana goɗɗo ko debbo ndeke noon o yiɗi wiide ɗon ndeke debbo kañum ne ene jogii responsabilité mawɗo mo foti waɗde waaji goto ari ene laaro Allah sallallahu alaihi wasallam hadis an o wi e haaju mo adno o wimo an qala rasulullah sallallahu azata zawjin anta kanko o wimi wena an aɗa jogii joom galle debbo o qala fa kayfa anta lahu قالت ما آلوه إلا ما أجزت عنه قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونار وي سيدي أندودي أنا ɗo tolniɗa hakkunde ma e Allah e joom galle ma o kala ko mbawɗa wadde kene weltinam taw wona e yaltugol diine l'islam taw ko yamirol diine l'islam ene ɗaggi hakkunde ma o wi ya ƴeew no mbaɗa e makko kanko wona ɗon aljanna ma e jeygol ma no mbaɗa e joom galle ma wonata aljanna ma e jeygol ma fa innama huwa jannatuk wa naru ndeke noon mbaɗa feere ha wona aljanna ma ɓuri wona jeygol maɗa ɗum ɗon woni hen amma ko kalɗa ko ɗum tan mbawaten haalde hen aywa neɗɗo e joom suudu makko kamɓe jiɗi sukaɓe kamɓe jiiɗi sukaɓe noon onon jiɓi onon mbawi wadde ko wiyete mushawara ko woni diisodirde kala ko woni hen ɓural mballodiri hen taw oɗon pamodiri hen taw wona o rewa ɗo o rewa ga ɗum addata kadi ko ɓesngu kadi sarade janggo e jaam kadi aywa goto hen fof kadi rewa banni muɗum ɗum ɗon ala ɓuraki yiɗede eyyi ɗum tan woni ko jawaton hen allahu alam sanni lannago fof machallah a jarama no feewi seydi Mbaye jarama no feewi no mbiɗen ni tan en paami tigui tigui ko ceerno haali ko Coumba Koundiouly machallah ɗum noon kala joguiɗo hen lamdal kedduɗen ko hojomaji 9 joguiɗo lamdal foof bisimilla muɗum ko adi nde dokkitanmi ceerno han kadi udda toɓɓere nde nde wonno ha waktu men gasi ha laaɓi kadi won gueɗe goɗɗe kadi ceerno foti lijotoyde ko nandi hen enenne kadi ko noon e jaati ɗum noon en beltanima ceerno no feewi kadi en paami tan ko sakkiriɗo haalde ko e wonde gandanɗa hoore maɗa hono aljanna debbo ene taweɗo gorko ɗo e ko ɗum saabi kadi mbiɗen worɓe hewɓe ko ɗon gandanɗa hoore maɗa gakkata koye ina belto tigui tigui sababude wiyede kañumen jeeyi aljanna o e kono kadi noɓe cattinirta aljanna o ni hen saaha debbo ina ronka hankadi ni wawde tigui tigui hono heddade e ɗoftade nde e ha diwa gallol ngol ɗum kadi won tan ɗum kadi caɗele taw ko gorko o sabori hon noon ko wasde dañede jaam tawi kadi ko jaam kadi poɗɗo wonde ɗon e tawde dewgal woni ɗon ko gilli e beelamma e foti ko goto foof ganduɗa rokka goɗɗo fodde mum no hanniti ni e tawa so joddima ina pijja ina jalda ina jewtida e ɓesguji jibinteɗi kadi so gaari kadi tawrano kadi ɗum kadi ko hunde fayida e kono noon ñande foof tan ko caɗele ɗum kadi ko hunde hamde wadde mi darto ɗon tan seeɗa mi arta e Aissata Dia omo jogui lamdal e ko bel kanko walla so Pullo Dia e kamɓe ndendi hen saaha micro sokhna Aissata Seydi Dia jaam Allah ñalema Aissata Dia Dia Pullo aɗa heeɗa kay yeehi kay ɗo kay ko ha jammal wali ko Pullo Dia mi salmini on mi juurima Seydi Dia
kadi en juurima wandiraɓe rewɓe arɓe dental ngal fof kadi ceerno en juurimoɓe koftunoɓe warɓe ono fof hay goto woppa Seydi Diapulo kadi on ñaganami juurde balɗe moƴƴi battane ngel waddane oro majjude geno o geno yoɓ moƴƴere amin ya gen eyi min namdal mataw ceerno ko jaaɗo ni namdal ngal kay makko fayno ala o yahani ko omo heeɗima ɓe jogino ɗo sagge tan seeɗa ɓe nanno on yewtere wanno elle ceernajo goto wi a resi debbo fof ne waɗɗima kono debbo so ñawi waɗɗakima safrude ɗum aɗa wawi safrude aɗa wawi a wawa kam waɗɗakima ɗum ɗo nere ne selli walla sellani aɗa wawi waɗande ɗum on fof noon kam ne waɗɗi an jogui ñamdu mum yardu mum e koltu mum e ndenka mum kono so ñawi sa welama aɗa wawi haɓɓuduma tiiɗo nawata ɗum galle bawmumen mbiya yo kew so selli mbiya yo ar ɗum noon te ko celɗu guitunoɗa toon ɗon kam oɗo hadis kam jiɗɗomi ko lamdal jiɗɗuɗo walla tan ko ɗon tan eyi a jarama Seydi Kane kadi mi juurima ceernajo a jarama Seydi Dia ha jaama alwali mi camini sokhna Aissata weltanama kadi no fewi nden kalema en camini Kalidou Camara gorko mo waali jantanko joni abbi on saminama juurama e ceerno Yahya Seydi Mbaye jabtoɗa ɗon tan ko reɓɓe ɗi garten e Alassane Gallo ene gasa guddiren ɗon bisimilla eyyi min nani namdal makko gongo ko haala ko kam joom suudu ma kay ceerno wona ñamdu e jaram e ñamminde tan yarɗi so sellani kay ɗum ari mo sella mo neɗɗo kay haade mo sellani haade ma waɗanima goɗɗum ko ma sella noon kañum kay kala ko hattani neɗɗo kay an oɗon gondi so sellani an fodderade ha caftama haw sella ɗum kay ko saɗa hayso ɗum kay ko hakkude neɗɗo e neɗɗo hayso saria haalani ɗon neɗɗo e neɗɗo oɗon gondi aɗa ko joom suudu ma kala ko hunde fof mo daranonima o sellani mbiya ya galle mon ɗum wona jeeyaka e neɗɗagal jeeyaka e pinal men gueɗe gongel ngel kadi ko paso maɗa ɗum noon ɓuuri moƴƴuɗo ko no ɗum waɗɗorima ni noon safrudema haw sella waɗɗorima saɗa hattani kay sa a wawa noon l'islam fawanima ka wawa kono saɗa hattani safrudema kaw haw sella ko ɗum ɓuuri moƴƴuɗo ɗum l'islam kadi ɓuuri yiɗi ɗum woni ko yiɗa ma wiɗo waɗɗakimi tan ya galle bamma yoma so selli arta ɓen cafara ɗum an mbaɗa croisé le bara ɗum timnena wayno an a dogui responsabilité ma kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ka gayna an kay oɗo ko waɗɗima gaynateri ndi ko waɗɗima e makko ɗum noon ko dogde responsabilité ko heddi ko noon ko allahu alam calminima a jarama namnama waɗi sa resi debbo suuro haddu ñammin yarnu ko noon ceero boy wi ɗum noon a jarama kono kam sawi jomum sellani kam hooti galle bawmum on kam so selli fonno ko faade ban goɗɗo gorko nafata a jarama Seydi Mbaye jarama kadi Seydi Dia joni dogen mbasen dasade ƴeewen kadi Dia ko goɗɗo mawɗo Alassane Gallo Dia gorko mo fondu jeere nana ko jaam Allah e ñalema calminamon juuramon ñagama yafoy ko haali ɗon kode hay min meeɗi nande ɗum e radio ji mboɗo yinno namde minne ko ɓooƴi kam ɗon kadi ɗum ni tan namdalam en goɗɗoyta hen no fewi par ce que ko namde yaw namdalam ko ni wayi eɗen keewi haalde hadisaji nelaɗo hakkude muɗum aroɓe namdo par exemple en ke ɗo joni en kaaliɗo o haaliɗo joni neɗɗo koto meeɗi arde yewtidde nelaɗo haaɓa hawa haala ko on haalno ko fof haalaɓa pourquoi ɓen ɗon yimɓe kaalisaki inɗe mumen ha ganda hol kañumen holto ɓe ummi hol inɗe mabɓe ɓe keewi tan ko wiide kaari neɗɗo goto meeɗi arde ɗo ɗum ɗon yiiɗi saaha fof so tawi men kaala ko wayno tawa jomum haale ande hol kañum jamma so won ko weñi moƴƴi a jarama eyi yo haal holi ko joni ko jiɗɗa namnade koye yewtere he walla koye wala ko mataw kono
yeru kokkuɗa yeru e mi sikki tan tomi juumani no feewi nde nelaaɗo yehi mi annda ko won garɗo ɗon haala wonde comment dirais mbiɗa ham gorko gooto ari ɗon haali ɗon haala ka ko faati debbo e gorko e ko nanndi heen kono gorko on ɗon walla neɗɗo on ɗon est ce que yimɓe walla min kam mboɗo yiɗi anndude hol on ɗon neɗɗo garɗo ɗon par exemple haali kan ɗon haala nen alaaɗo nelaaɗo hokki en heen wasuyaji e ko nanndi heen mi annda sa faami jiɓi wiwti mi faami ko jiɗɗa wiide min kam ko kalmi ɗo fof hadis e kadi mbiyanmami ko hadis o kaari addi hadis o ko hadis o ko ɗo gasi min gaddata tan hunde kala komin kaari ɗo kam e nder yewtere nde koye hadis min tawi ɗum mais sa siftini kam noon mo kalɗa o mi addanma hadis o kalɗum tawi aɗa siftoni ko kalmi ko ene heewi tawi wol toɓɓere mbiɗa aɗa yiɗa anndude mi haalnoma kalɗo o ko ummi e noon gadduɗo hadis mi haalnoma anda geɗe kewɗe kalɗe ɗon feewi ceerno Yahya Seydi Mbaye ɗum waɗi eɗen jiɗa tigi tigi o so tawi toɓɓere addama tan jowoɗen e nder toɓɓere he mbasen yaltu toɓɓere sabu so tawi toɓɓere yalti tan waɗat guttuli waɗa tigi tigi cette yatire banggueji goɗɗi ɗum waɗa saaha tigi tigi metta tongude e jabtade no hanniti ni ko noon tigi no mbiɗa ni ina laaɓi kankone kadi no wini won wiyoɓe noon kono Allah walli en noon tawde wona ɗo e nder yewtere he haala wadde nden ɗon toɓɓere jaaboli hen kono mbiɗa ndani sinno ko an haalno ma haalan mbiɗon hon noon sabu hay to banggue jeydiyankagal ni ene waɗa hen saaha sa ƴetti kabaru ya haalto kabaru o ummi ene ummori kono kadi hen saaha kadi ɓe garani kadi ha wiyede wonde ɗo ko ɗo henne ko sirriyel maɓɓe ɗum ko ressource maɓɓe ɗon gandanɗa hoore maɗa wittetake no ardi ɗum foof ene wona e nder hen wadde ha joni kadi kono wiyete kadi hadisaji ɗi manan hadisa wiye oɗo ko Abou Hurairata oɗo henne ko kaari oɗo ko kaari hen sahaji kadi ni wiye kadi hadis oɗo ko lohɗo oɗo hadis ganduɗa ko muttafiqun alayhi ɗum foof nanɗon wadde noon firtan ko jewte garoje e nder ɗin ɗon haalluji ko jahoje tan kono Allah walli en tawde ko jewten ko en jaltani ɗin fannuji ko hunde wonde fayida joni ceerno Seydi Mbaye komin keɓno dañde lamdadema ko yadde waktu o ko ɗum ɗo woni ko woodi wasata tigui tigui kadi garten kadi e fannu goɗɗo kono joni o wadde min dokkita konngol tan tongana en yewtere nde mbaynodira e rengo eyyi on jarama eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala kala ko haalaɗo e yewtere nde haalda ko saabu Allah yo Allah hokki en nande e gollirde e ko siftinde tan kala ko ha jewte baraɗe ɗo ɗe fof mi waɗano on min mbaɗi ɗum minen koye amen mbi eyyi ko hunde nde noon inchallahu taala ceerno Abdoul Wahab Kane waɗi en kadi hande en garti hen hande ɓurɗen haalde de ko joom galle no woɗɗi de joom suudu woni memde hen ko seeɗa en naatani hen moƴƴi kono en jewte men kam kala ko wawi wonde hen fof en kawani wiide tan ala cheikh ala ala hen enen ko ƴeewaten ƴeewte men tout temps koye qur'ana aya qur'ana gadden hadis o kaari wini eyyi so tawi kadi min kaali neɗɗo jomumen wawi wiide hadis o min wiyama ko ɗo ɗum woni walla ɗo ittoyta walla ɗo daroyta heddo noon jomum ƴeewoy taw jiɗɗo wittude wittoya toon eyyi ɗum tan enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah hokku en nanodirde hakku en faamodirde e hokka en kadi ko haalaɗo ko golliren ɗum duttoɗen tan rewɓe enen gandi Allah hokki ɓe responsabilité yo debbo goto haali ɗo nane parité tigi tigi ko l'islam ari ƴettude simore wotere ina ɗum rewɓe ɗum ala e simore worɓe ala e nder Qur'an eyyi enen ko woni tan hankkadini yewtan nde gasi ko hadis nelaɗo sallallahu alaihi wasallam en kaali Muawiya ibn Hayda adde hadis o ɓuri moƴƴude debbo gorko e debbo an tuɗɗima ha ida tayma wa taksu ha ida taysar ya ñammin mo so tawi o heyɗi so tawi kadi o huli ya hottinde ɗum goto ko waɗɗi saɗa hattande ko heddi ko fof noon ko saɗa wawi mbaɗa e gondigal so neɗɗo sellani safo aɗa gondi aɗa jogui cafɗama safo ɗum ɗo kay hayso wona diine wiyanima ni an aɗa foti daranade joom suudu ma ko ɗum suudu ma sa yi neɗɗo sellani wawa wonde neɗɗo
eywa ɗum noon ko ɗeɗo geɗe ɓuri hen kala neɗɗo ko nafti ɓuri ɓujjude ko naftuɗa joom suudu ma eyi waaji goto ari nelaaɗo ene jogii ko sappoto o wi sappo hoorema ko naftu hoorema o wi ko so goɗɗo o wi joom suudu ma e sukaaɓe ma ndeke noon ɗum ɗo ko gorko waɗi il faut mbasen dogde responsabilité goppen rewɓe ene tampa goppen rewɓe ene mbaɗa ene tampe aduna he taw ko enen worɓe koye ɗum ɗum ɗon en garto hen enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah hokku en nande e famde اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا عنتنا على قضائها يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد من الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. min calmin reno fof onon jafno noon so tawi ko haala hen wona mbiyatna min calminanogo fof min juurima on min calminima kadi ceerno Abdoul Wahab Kane ande yo Allah junnu ɓalde hokka sembe o émission baɗɗo fayida yo Allah hokku en naftorade hen ko tuuti assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. amin a jarama ceerno Yahya Mbaye ceerno Seydi Mbaye jarama no feewi a jarama gorko mo wendu noddi a weltanama no feewi mi sabina ɗon hono musidɓam ɓe ko wayno gandanɗa hoore maɗa Abdoul Wahab Ndiaye en mi salmina ɗon gandanɗa hoore maɗa kadi kamɓene kadi ko yimɓe kadi waɗɓe fayida no feewi Abdoul Bokoum en machallah ɗum noon weltanama no feewi Seydi Mbaye ko ni tigui woni no jiɗirɗen eɗen mbawi artoyde noon kadi ñande wonde e nder yewtere he saabu nane ceerno Alpha wonko fuɗɗi haalde wiide wonde ko adi foof kam ko yen gandu kam holko addi dewgal taw holko addi dewgal holko dewgal no foti waade so tawi en gandoyi ɗum ɗon joni ɗum ɗo foof kadi ne wawi kadi artede seeɗa woni e toɓɓe saabu so tawi aɗa resa debbo e nde jahata ha ƴamoye debbo nde andude debbo hol kañumen ɓe ganduɗa andude debbo cellal muɗum e andude debbo hono taggodi muɗum foof wonko sariya haalata hen e ndiɗo henne taggodi ko ni ndiɗo taggodi ko ni ko cumnetaɗa hen ko jiɗanta hen hoorema ko ganduɗa kadi ɗum ɗo kadi so tawi haalnama ɗum kadi aɗa jogo hen kadi caɗele so tawi kadi a resi debbo ni kadi wonko tawata e muɗum to banggue tigui hono gonka ka to taggodi ndi ene jogui gandanɗa hoore maɗa goytali goytataɗa to banggue sariya wonko haalata hen ɗum fof wade noon beele kadi ko noon ni kadi hayi to banggue debbo gorko o wonno gorko o kadi sifortoni to banggue gonka muɗum taggodi muɗum debbo o kadi mo hoɗum kadi wonko yadanta ɗum hen jaɓa heddo e dewgal muɗum won kadi ko yiyata hen kadi en woyto tawa sariya kadi wawa kadi dajde ngal ɗon dewgal ɗum foof nana nder hen kono haɗimi siloyade ɗin toon banggueji tan koso wona ɗum lilat juutat donc en yettade ko jiɗɗen ɗo haalde ko kono ɗum foof koye nder dewgal jeeya ma en garu hen seeɗa mbawen tigui hono yuɓɓinde ɗin ɗon fannuji ɗum noon Seydi Mbaye a jarama golle ma jooɗi peewi yo gen yoɓ moƴƴere ko ɗo tan tongaten yewtere nde ha ñande wonde kadi ma en garto hen mbawen tigui yaaj naade no feewi en gaccani sernaɓe en gaccani tigui yaruɓe dawrugol ɓe en gaccani yaruɓe fina tawaji ɓe kono kadi en gaccani fofoof tan ma en gadɗo kala kono yewto e radio mbawen tigui yewtude hen no hannirta ni a yettama jarama Seydi Mbaye golle ma jooɗi peewi yo geno yoɓe moƴƴere